Alhamdulillah sini nato matapang kahadere. Syukuruki maraja tamagangka resesena pong Allah Subhanahu wa taala. Salawa nania pasalama reali malebihna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak laloki ang kakitu dakoy roange kita puasan na nabita tapi timut tadi nama salawa ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidi waktu panguluta Aisyah najai wajunnah tengah benih nasabair watue sidi mi wajajunnah ikode najai de gaga na pake masun pajak subuh nero watue bolana nabita de pagaga lampu jadi petakapa matengah majai panguluta Aisyah mabuangi jarunnah na petakapa maka pesa dia naruntu biasa tu di maka pesa ki ia sengi loka tai pale ikatan ne ya dia gaga naruntu tiba-tiba pole babanna bolana nabita pole nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nairo nabita kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajun ila suruj. Setiap rumah yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, maka itu rumah tidak butuh kepada lampu. Sebab magai ero nabita anta syamsun anta badrun. Tapana mataka pada ulengge itu nabita tuh. Makana watuna pole nabita mataramana sininna agaga ilala bolana. Gangkanna panguluta Aisyah nange naruntu ero jarunna mabuange. Macawe panguluta Aisyah mita nabita. Makanya nabita magi macawe beneko. Nabali wi benena makada niga tode na Mario. Siapa yang tidak bangga punya suami seperti engkau, wajahnya bagaikan rembulan. Agana sanabita tongang itu mupawe. Tapi uwailu man lam yaroni yaumal qiyamah. Toma cilakala dana sanabita. Denule matu mite tiap tapakan jakku asori mondrina pong Allah Subhanahu wa taala. Makutana panguluta Aisyah, ni gana toma cilaka. Denule matu mite tapa malabita ya Rasulullah. Nabali nabita man dzukirtu inda falam yusalli alai. Itapu asaku resesena tapi timun nadena masalawari alaiku napau nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai Isra dan Mi'raj. Jadi dua kejadian lopo ye. Pertama Isra. Jokawaninna nabita pole Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa. Ini Isra. Kemudian dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Yang kedua Mi'raj. Yakkai nabita pole Masjidil Aqsa menre Sidratul Muntaha siruntu pong Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam surah An-Najm. Nah baca nangi pangajita. Maka ada dua surah na baca. Sini na tomata pangkahadere. Ia Isra Mi'raj sebenarnya hibura pole pong Allah Subhanahu wa taala. Untuk niga, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba si taungi Nabi sebelum Isra Mi'raj, tahu pede. Ilala kita agamae nasato panditata Ammul Huzn, tahun kesedihan. Untuk niga, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ero taunge mate benena nabita Siti Khadijah. Pada sana pengajian nange. Ya. Tapi dia pernah mati pengajian. Ya. Kemudian nomor 2
depa nasau nyawana nabita mate benena mate siamurena yasange Abu Talib. Ne Abu Talib pada padai yako ambo na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mate Abu Talib nange to Makkah to si kampon na nabita berani ni ganggu nabita. Waktu na tu Abu Talib dia na berani na sabak na pasang watakale na Abu Talib. Ni ge ganggui anureku italla Muhammad iya newa. Makanya dia gaga berani ganggu nabita. Waktu na mate Abu Talib berani mana ni te ganggu nabita. Baka to Makkah musyawaroi rapai melo munu nabita. Sehingga orangnya nabita merasa tidak aman mondok ke Makkah. Nasela Makkah nabita. Matuju di side kampo ya senge Taif. Asrap puluh kilometer pole Makkah. Nah itu Taif terkenal dengan cuacanya yang baik, mencekek. Bahkan buah-buahan, sayur-sayuran di Arab itu asalnya dari Taif. Jokke lokoro nabita dengan masuk nulle macekek to atin atau Taife melok terima madece ngak mato. Watun nalatu nabita Taif. Asrap puluh kilometer ya. Malah lagi nabita. Sifat dua anak angkatnya ya senge Zaid ibn Harithah. Bukan sambutan yang Nabi dapatkan, melainkan sambita. Ternyata eroto Taife cuacana memang kanja, tapi atinna lebih mapelai na atinna to Makkah. Bakar riolo itane nabita ko benena panna tabawa ia agama merasa ki masuk salada matana lada aga nabali nabita ke de gaga papada padai watuku ako Taif. Nah sabab watu na ko Taif nabita ada kosara penuhi do cilin na nabita sembarang ada podanya. Bahkan ero to Taife na lepas sama na to jangannya untuk untuk gangguin nabita. Nah sabab mito iganggu nabita. Iko iganggu ye na nabitonga macet matu ponga taala. Tapi koto jangan ganggui deto na macet ponga taala. Jadi dia lepas satu jangan ye untuk gangguin nabita. Tania ro bawah 3 mil 5 kilometer melok na nasalai Taif nabita mak bare si to Taife anak-anak na to Taife katan ni batu katan ni tai rempe ki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan waktu itu rappa isin na nabita cipe isin na nabita na kena bata mak dara watak kalena. Waktu na nasalai ni nanya Taif nabita mape ko mapadila deke jokka ki de iseke ki melau pada nabita. Gangkan na masuk nabita pole Taif angkasik dito na runtok. Tudang nginangnya yawana erotoe angka batu koro nonroi sandre nabita. Onro pedi na nabita ero watue ero lagi batue napi rasa pedi na nabita. Sehingga itu batu melunak. Nonre sandre nabita sehingga itu batu berbentuk sikunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangka yase angka mo pero bekas siku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podina nabita ondo padina milo doang nabita ko punga taala. Aga padongan nabita Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatahajjamuni am ila aduwim mallaktahu amri illam yakubika alayya godobun fala ubali walakin afiyatuka awsa'ulih. Urasa yeto aga sana ye langah jago mana mak bahasa Arab. Jadi aja na wartikan ye. Ya. Jadi aga nasana bita mak kedewe puang. Aku adukan segala kesedihanku kepadamu. Kurangnya upayaku di dalam mengajak manusia. Hinanya aku di dalam pandangan mereka. Engkaulah Tuhan orang-orang yang merasa lemah. Maha penyayang dari sekalian penyayang. Kenro kak mutaru puang. Nasana bita. Kenro kak mutaru puang. Apakah kepada orang-orang Mekah yang segala urusanku engkau pegangkan kepadanya? Ataukah kepada orang-orang Taif
yang memalingkan wajahnya dena melok terima kapuang agana sanabita idi menibawa puang lindunganmu ampunanmu genani untuk ia nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pedina nabita sehingga nabita lisu pengolo Mekah nasabak dia nagaga onroa na 7 sangadina Mekah masumpah jaduan rakaat mundur isanre nabita di antara rukun Ismail dan rukun Yamani dan Hijir Ismail gangkan nama tindro nabita tiba-tiba tengah beni oleh malaikat Jibril dalam satu riwayat sibai malaikat Mikail takdui nabita kemudian di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terbelakan Isra Mi'raj jadi itu Isra Mi'raj nasu to panditata hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun belakang imapat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Isra Mi'raj ye kome cerita malampe. Gangkan na subuh dena campu ye. Cok ki maring kalinga, cok amak bicara. Ya, nasabah magi perjalanan yang sangat lama, panjang tapi ditempuh dengan waktu yang sesingkat mungkin. Makanya itu ayatna Isra Mi'raj diawali dengan kata-kata subhanalladzi. Maha suci Allah. Nasabah mage Isra Mi'raj dia na tama aklang. Dia na tama otak. Nasatopan ditata tanya maka dia na tama otak biculada melok terima yero agagero. Isra Mi'raj itu. Nasabah mage Masjidil Haram lo Masjidil Aqsa 30 sona riolo ko mangontak malolisu 20 iko makuke menyama mapesawat ki kemudian menrek sinabita pole Masjidil Aqsa lauri Sidratul Muntaha ia letu makuke dena tama akalnya makana waktu nalisu nabita ma cerita to kapere gempari de kaga matepak si puluh mananya Abu Jahal si bawa Abu Lahab, Abu Sofyan, deto gaga Abu Gosok, ya, naloi niga Abu Bakar, maka dewe Abu Bakar, pura niga mangkali cerita, magi, kede sahabatmu gere loi Palestina wenih, kemudian menra ilangi siruntuk pong Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kok? Aga nabalang Abu Bakar, ya kau maceritai Nabi Muhammad. Lebih mabela panaloi namu cerita matapa kaya de upada pada ikode nama tepa sehingga rupanglut Abu Bakar dijuluki As-Siddiq orang yang membenarkan mempercayai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian aga itu Nabi tak lailan joka weniwe lailan itu isim nakirah tanya siwan nih separuh malam engkau to pandita makada anak jang engkau to makada patak jang engkau to makada cuma beberapa menit saja nasabah ilalan hadesena napau nabita loka Isra Mi'raj li suka urun tu onrotin roku mapalamu pinasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi perjalanan yang panjang ditempuh dengan waktu sesingkat mungkin mega agurua wading ialah poleye Isra Mi'raj ya termasuk aguruan waktu najokkan nabita si bawe pangulut tak Jibril nalaloi ki burukna masito nero masito tania pato wangina ki burukna nigero ki buruk mawangi lada ipodangi ko malaikat Jibril masito manakah mawangi lada ki burukna Ero masito riolo pembantu na Fir'aun, budak na Fir'aun. Tapi matepok ko pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si diwatu na jakai luakna anak na Fir'aun. Mabuat jakai. Aga nasa Bismillah halaka Fir'aun. Dengan nama Allah tanah podo hancur Fir'aun. Yolo na anak na Fir'aun. Maka dia anak na Fir'aun. Milo doang nyamuk ku masolang. Wapisang iko. Maka dia masih tak pisang, ya pisang. Ipasipulu ni masito
lakenna dua anak-anak si dia anak lolo mo pi kasih susu mo pi ko indok lah. Maka dia masih to ya kodek muakui kak puamu una sumana ko si di keluarga. Jadi ka ori lopo kuali besar itu napa sedia Firaun ya kodek na melo ipasina sumana ya. Tata masih to pong Allah Subhanahu wa taala nakui puan lah. Lakin na jolo inaso. Kemudian anak-anak pertama. Anak luluna yalatoi melo inaso. Sempa ike do atin nama sito. Tapi ero anak-anak mate ko indo anak lolo ye. Maka de indo ajak teragu tongenye. Sehingga de naragu si bawe anak-anak lupa tama oringin nangnya. Ya, ini pelajaran besar. Terutama untuk ini selengnya maku kue. Mega maku kue selengnya na balu sempoi selena. Na sabak magai dek na isengi angka na selena. Gara-gara Indomie si dos na balu sempo selena. Itu daerah-daerah pelosok itu masuk Sandre Wetama. Angka topole agama lain bawangnya Indomie si dos, 2 dos, berak si karu 2 karu dengan syarat balu sempo selemu, na balu sempo selena. Itu gara masih itu nangis. Le ancan nih. Si di keluarga melayuno. Tapi tetap aku pun Allah Subhanahu wa taala agura lupa untuk ini. Ya, terutama untuk anak-anak muda maku kue. Jangan sampai gara-gara tak nami uranewe ibalu sempo selengnya. Gara-gara cantik nami makun reye ibalu sempo itepe selengnya. Agana sanabita innal jannah la tahillu illa li mu'min. Si tonga-tongan na suruga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala dekna halala si de rupa tomatamay sangadinna to engke tepe na seleng ilalang atillah. Bapak Ibu sekalian, amo peko pedita, amo peko perita, amo peko susata, amo peko sesata. Ajak lalu tabalu sempo ya seleta tabawe mati siruntuk pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama nih. Tak jaga tepat tak. Ya. Apalagi orang yang mati mampu mengucapkan la ilaha illallah. Oh, makanya enggak itu. Cuma dia na gampang. Makanya maki gampang ki mati. Melupa mati utapun la ilaha illallah dia na gampang. Ya ko selama atau tongelino tadi tabiasai dia tahu le mata. Ya, aga naseng tepat ditata mautun nasi fi adatihim. Idi rupa teh mati itu aga abiasa ngeta waktu tak tua kolino. Ya, kepura ko prepare agero. Pasari lalang. 40 to maseri. Dia ni cari ke maseri. Seri. Sakaratul maut ye. Yoli ni po iman lakinu mautakum bila ilaha illallah. Pak guru baca la ilaha illallah. Tapi dia na biasanya waktu na tua, susah na tepu. Pada ki goncing itimun na mitiwe matana melok tepu na sabak dia nulai mitiwe matana. Gangkana nanya iya towe mak busa-busa itimun na po ima la ilaha illallah la ilaha dia nulai tepu. Ini aguruannya. Yeko mapangujuk itu mate aja irepe di. La ilaha illallah la ilaha illallah ay dia nama koro ibi cita si senah. Yeko na tepu ni la ilaha illallah ipaja ini. Kecuali dia pernah tepui ipak guru si pegang. Aja la ilaha illallah la ilaha tarepai mesak moto ye makan dia ujadi mate ke make ye. Ya. Sehingga nanya teh mate sempamu mak bicara. Agak nasem, jagalah kebersihan. Mati itu nih. Apa seri lalam. Nah biasanya. Ya, pada ye. Selama totongata banyak zikirkan la ilaha illallah. Sikiri tepat ye. Insyaallah mati kimatu malomu ipu ada ye la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian jokana bita gangkana Masjidil Aqsa. Akor Masjidil Aqsa nange engkamana ni nabiye tajangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumandangkan panggilan untuk sholat.
Mak barisi mana ngi Nabi dek gaga marimang. Malaikat Jibril nasoro ngi Nabi tak maju mencadi imam. Makanya itu Nabi Muhammad dijuluki Imamul Anbiya wal Mursalin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul. Nasabak Nabi tak marimang ngi rawatue. Mendani Nabi tak. Siruntu pong Allah Subhanahu wa taala. Biasa mana tang kelinga ye. Ya rengi Nabi tak hadiah sumpaja 50 waktu. No ina bita di langit ketujuh. Angka pandita maka ada langit enangnya. Siruntu Nabi Musa. Maka ada Nabi Musa. Matanya itu 50 waktu. Iloki kurang. Adi sohe ye. Tasemai cerita-cerita balle-balle ye. Sohe Bukhari cerita ya gagaya. Sehingga Nabi tak bak ke asera. Maluli su Nabi tak. Sisa menrek 5 kurang. Sehingga saga meni 50 mencaji 5. Ero lagi 5 Mata si Nabi Musa. Mata nak mopi itu untuk umat tak. Maka dia Nabi tak masiri na menrek. Sisa ka menrek 5 kurang. Ya ko menrek kasih capu sisa 5 tu. Taruh ni ye na ubawa lisu. Maka ditetapkanlah solat 5 waktu. Alisu Nabi tak. Inilah ketika Nabi pulang. Ipa joka-joka Nabi tak lo surga. Ipa joka-joka itu Nabi tak. Ipitangi Nabi tak neraka. Amega kejadian kowe. Nah sabak ilalang ayat enangnya. Linuriyahu min ayatina. Mega ayat-ayat na punga ta'ala ipitangi Nabi tak. Ayat na punga ta'ala 2. Engka matlu'ah. Wadingi baca. Pada korangnya. Engka to ayat na punga ta'ala. Mau direnungi. Mau diambil pelajaran. Termasuk eronite Nabi tak selama Isra dan Mi'raj. Ada pitanya Nabi tak. Angkai pitanya Nabi tak. Gorok bicu. Pada gorok na jarungnya. Tiba-tiba boleh gorok bicu. Angkat tedo masuk. Coba bayangkannya. Gorok jarum tedo masuk. Selepas Nabi tak. Natanya malaikat Jibril. Mahaza Jibril. Aga ye. Nero nanya tedongnya waktu nama masuk oleh gorok bicu. Melo tama dek nule tamae. Sabak gorok bicu. Aga ye Jibril. Nah bali malaikat Jibril. Itulah perumpamaan. Ke timunna ummak ta. Ke timutai. Timu bicu ye. Timu bicu. Tapi boleh ye tomi bicu. Timu bicu ta. Aga galopo di masuk. Nah sabari timu bicu si di keluarga masolang. Nah sabari timu bicu si di kampung masolang, si di negara masolang ye. Gara-gara timu ye. Makanya pasangnya Isra Mi'raj tajage timu tadi. Ataupun cerita jai to aja tapoji fitnah itu aja tapoji mak belewe. Aja tapoji mak janci salah kita jaga ye. Nah sabak mega matu toko akhirat mega aplenah. Sumpah aja mega, puasa mega, sidekah mega. Tapi nasabari timunna mancaji to bangker ya sori mondina pung Allah Subhanahu wa taala. Si ditasi di bali bolana pole. Wa pura kana cerita jairah de ubali jadi magai. Arek bana aplenah puah ya bereng aplenah. To nomor 2 SMK. Kerima bali bola ka pura puang. Pura kana tudu de apa wa buah ero agagai. Jadi mage arek ka apelana puang nak berang apelana. Capu apelana. Engka mau pato pule. Maka de mage to sikoika. Kede pura to kana cobi-cobi puang. Na capu ne apelana aga na yareko. Pakai bawa ni puange. Dosaku bawa na tarengi. Bangker ropa yeto. Cipuro. Capu mana ngamalakna keke na sabari. Aga sabari timu. Maka tak jagi timu-timu tak deh. Itu kamakun rai. Itu tinggal di Madinah. Pada tu pusai. Tiba-tiba angkasi di pandrita ya senge Abdullah bin Mubarak. Pandita lopo ye. Santrina 200 sebuh. Nah itu yang makun rai pada tu pusai. Jadi melo ina tolong. Mak berselengi. Assalamualaikum. Komakun rai alaiki. Ero tomatoy nanya makun rai. Hebana. Setiap itanay ada korang masuk boleh timunna.
Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Agan nabaliangi. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam keselamatan untukmu dari Allah yang Maha Penyayang. Setiap kita ni korang masuk politimunah. Kemudian kita ni si agak tajama kowe. Nabali si ayat na punga ta'ala na baca. Mayyudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat memberi hidayah. Betul nah? Pusaka. Boleh kiga memang kilo kiga. Nah baca nanya iya surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdih laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Betul naga? Boleh masjidil haram haji melok lisu kamponna masjidil aqsa Palestina. Sagan etana pusa koe. Nabali si surah Maryam. Salasa layalin sawiyah. Telung peni nak koe. Aga tandre nanda de gaga andre wita. Huwa yut'imuni wa yaskin. Ale nama bere andre, ale nama bere werinu. Pokoknya itane kora masuk politimunna. Malampe iya. Itu dikisahkan dalam kitab Al-Fuqissah wal Qissah. Gangkan mangingi itu panditata maka dia biasa-biasa bawa nih mak bicara pada rupa tahu nah baca si ayat Allah Ta'ala. Wala takafu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ajak mu pasu agaga politimumu ya kodek misenge. Nah sebab magai paring kalingata pakitata atita nilomana matu tanggung jawab na pung Allah Subhanahu wa taala. Ita dampo gi kapale. Nasir tu panditai. Nah baca si ayat na pung ta'ala dalam surah Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan untukmu hari ini tanpa podo nak dampungi kipung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makin nanya itu panditata, engke ontaku melok kiga utolong enre ni koe. Engka mak keluarga tak koroyolo tewa sisengnya. Air na mendre ni. Waktu na melok mendre untai na baca si ayat na pung ta'ala. Kullil mu'minin yagudduna min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki beriman untuk menjaga pandangannya, untuk menjaga matanya. Betul naga? Melo kak mendre, marok kak pitame bitiku ajak muitai. Jadi mendre dinanya. Tiba-tiba koyolo engkau rombongan, engkau gaya sisa kue. Nah baca saya na pung ta'ala. Al malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak perhiasan di dunia. Betul engkau anakku. Oli ni pali anak tak, noli si anak-anak ayat koras sila baca. Akan nasa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Angka anaknya asana Ibrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Angka to anaknya yasan Musa. Ya Yahya udil kitaba bikuwah. Wa Yahya jadikanlah kitab Allah sebagai pedoman. Angkato anakna ya senge Yahya. Telu anakna. Waktu nasi puluh ni anakna. Nah baca si ayat dalam surah Al-Kahf. Falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min. Betuana loki kotai nak meli andre jamu tamu kita ini. Waktu na pole andre we. Nah baca si ayat na ponga ta'ala. Surah Qaf. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minum, nikmatilah sebab kebaikan yang engkau buat hari kemarin. Agana satu pandita de umelok mandre ya. Sebelum ikut telu anak-anak podanga. Ni jaya indah umbo Setiap itane ada korang masuk politimunna. Nah bali anak-anak innaha ummuna mundu arba'ina sanah. Lam tatakallam illa bil Quran ma khafatan lillah antazul. Si tonga-tongan na iya indok ku 40 ni tahun. Dinang kana mak bicara sangadin na koram mi masuk politimunna na sabab magay mito iko pong Allah Subhanahu wa taala mitoi dua ya tauna lanya hapala Qur'anna si bawa mitoi ya ko angka saliwan na Qur'annya na bicara nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, tajagai timutta. Di ini hikmah Islamiro tajagai timutta. Ay tamak kada. Tungang yung ceritai. Ya kau tahu nggak giba asenna.
Kau boleh fitnah asana. Dia gagal lalan cerita. Kemudian jauh kasih Nabi tak. Ya terakhir Pak Taman Syekh. Angka tahu ni Nabi tak. Magret tak tahu tiba-tiba pole mondri angka torap pa ulunna. Irap pa ulunna. Borem apa di? Dia pernah sopan dina. Jadi pegang ulunna. Irap pasi. Masalah Nabi tak ni gato irap pa ulunna Jibril. Man haula ya Jibril. Nabali malaikat Jibril aganasang haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Inilah dahulu umatmu Muhammad. Wattunna tuwa kolinoe matana ulunna ipake masumpaja. Hati-hati ke. Tomakute masumpaja. Irap pa ulu tamatu. Ya. Ini hikmah paling besar di Isra Mi'raj teh. Tajage sumpaja 5 waktu tak. Magi na ulu irappa. Nasaba itu sumpajangnya pada kedudukan na ulu aku watakalewe itu. Aga nasa nabita. As-salatu minad din bimanzilatir ras minal jasad. Sumpajangnya ilalang agama tak selangnya pada ulu aku watakalewe. Faman la haya lima la ra'salah fakadzalik la dina liman la salatalah. Tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu. Bagi orang yang tidak punya kepala. Begitu juga tidak ada Islam bagi orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu. Biasa kita tahu tua dek gagal 5 nah. Biasa ke? Biasa. 2 5 dek gagal tua biasa kah? Biasa. Dek gagal aja na tua mopi. Biasa kah? Biasa. Tiba-tiba ketolo ketok bolata. Assalamualaikum. Pasti buka dia gagal ulun nak. Biasa kita. Dia gagal. Iko dia na gagal ulun na tuwe. Mati nih. Makoto jangan ngaku-ngaku Islam. Ya kode patajame sumpaja 5 waktu. Angka lala dek nama puasa tuh. Angka malasa ki perjalanan ki wadiki dek nama puasa. Angka lala dek nama saka tuh. Angka iko dek gaga warampar dek nama saka materi masaka lalu nih. Angka lala dek na haji. Angka ini statokta ilaihi sabila nasanabita. Haji bagi yang mampu. Dek mu mampu aja mau haji. Tapi sumpah aja dek gagah. Malasa ki asum pajak ki. Sehat ki asum pajak ki. Sogi ki asum pajak ki. Mapandi ki asum pajak ki. Dek tule tetongnya. Tudangi. Dek tule tudangi. Tidur miring. Dek tule. Telantang. Dek tule. Ulutan atau pakai doh. Dek tule. Ke. Gerakan kalau pak mata. Dek tule. Ati tak terpakai. Ati tak dek tule. Buku ibalo masih giai. Sumpah jangan menito. Dia gagal asang. Itu jadi sumpah 5 waktu tak. Agaknya satu panditata. Itu kode nama sumpah jatoe. Kahayawanin goiru muhtaram. Pada olok koloe yang tidak usah dihargai. Ya kau angka coki maluasa yolo bolata milo andre. Si bawa angka tahu maluasan milo andre. Tapi dia nama sumpah jang. Anak sepanditnya. Lebih coki mare daripada tu dia nama sumpah jang. Kecuali toba iresesena pun Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi sumpah jata tadi. Ayat makado, makade wita topi wita aja nampang ngajari ka. Ikaw matuto mita lakado. Ya, atau terutama ya masjid tae ramaikan dengan salat berjamaah. Terutama uranewe la salatal li jaril masjid illa fil masjid. Dek gaga sumpaja urane mak bali boleh masigi sangadin na akoi masigi lo mak bere jama. Ya kong kamu pa urane dek na mak bere jama libani jilba. Melok ki jadi lelaki soleh atau kapa kemangkut. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian mengenai sedikit hikmah daripada Isra Mi'raj. Pertama tadi tajage tepat tak. Termasuk keimanan kita meyakini benarnya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua tajage timu-timuta ayat sambara tepau nasabak magai nabi langi matu pong Allah Subhanahu wa taala as-sarimondina pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3
puncak daripada peringatan Isra dan Mi'raj. Tajage sumpaja 5 waktu ta gangkat tak mate siruntuk peng Allah Subhanahu wa taala terlebih-lebih di uranewe tajage sumpaja bere jamak ta bersama imam yaku perlu aja na terlambat gangkan nasiruntuk peng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan tongana pole peng Allah Subhanahu wa taala tasalana pole alina ya tumak bicarae subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.